Here we go, ko te whakakoko Wairua. O te Whanganui ātara, te ingoa o tēnei rōpū, ko toko maru te waka. Ko te Aotearoa Ngāti toanga iwi huhui. No te Whanganui ātara, me te awa kairangi, ki uta tēnei kapa. E te whānau, welcome to the very first group on stage. Te Whakakoko Wairua. O te Whanganui ātara, the soaring spirit of te Whanganui ātara. This inspiring rōpū brings together talented individuals with intellectual disabilities from the Hutt Valley and Wellington, blending traditional and contemporary elements in their performance. Aren't they looking awesome? Give them a paki paki. Led by Jamie Martin, Cameron Hasty, and Mahina Rangi Adams, they showcase the beauty of haka, waiata, and poi dance. Their vision, a future where everyone, regardless of abilities, can participate and shine. Woo! Te Whakakoko Wairua of te Whanganui ātara embodies the power and unity and inclusivity formed by the amalgamation, that's an awesome word, of two rōpū in 2023. Their name, gifted by local kaumātua, reflects the soaring spirit of Wellington and honours past and present members. Nō reira, ho atu te paki paki ki te rōpū nei, te Whakakoko Wairua o te Whanganui ātara. Good.